ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо ёр муҳаммад самадов ва савсан ғаюрзода. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. соли 2021 раёсати тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай тадбирандешӣ барои дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани чорабиниҳо. назорати доимӣ аз рӯи бозори асъор дар тоҷикистон. бонки миллии тоҷикистон вазъиятро таҳти назорат дорад. омодагиҳо ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ. дар ноҳияи ҷабор расулов ба сохтумону навсозии биноҳои соҳаи маориф таваҷҷӯҳ кам аст. чаро? тақвияти иқтидори истеҳсолӣ, истифодаи гармхонаҳо ва заминҳои кишт ба таври самаранок дар ноҳияи ҷайҳун. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҳмадтоҳир зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, созишнома оид ба ҳамкории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи корҳои осорхонавӣ ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин созишнома оид ба ҳамкории давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соҳаи корҳои осорхонавӣ ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон низ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати такмили ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, мушаххасу саҳеҳ гардонидани меъёрҳо ва дар ин васила мусоидат намудан барои таъмини риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонун, дар маҷмӯъ мукаммал шудани кодекс ва пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ таҳия шудааст. идомаи ахбор. тоҷикистон дар соли 2021 раёсати созмони ҳамкории шанхайро ба уҳда дорад. дар робита ба ин дар ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи тадорукот таъсис дода шуда, дар ин замина нақшаи чорабиниҳо аз ҷумла нақшаи миллӣ ва асосии раёсати тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай таҳия ва қабул гардидааст. Нуриддини Қурбон дар ин бора гузориш таҳия кардааст. пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе дар соли 2021 мизбони боз як чорабинии сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ хоҳад буд, зеро дар соли 2021 раёсати созмони ҳамкории шанхай ба уҳдаи ҷумҳурии тоҷикистон вогузор карда шудааст ва дар соли раёсатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе 20-солагии таъсисёбии созмони ҳамкории шанхай ҷашн гирифта мешавад. шиёри раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай 20 соли созмони ҳамкории шанхай ҳамкорӣ баҳри субот ва шукуфоӣ мебошад. бояд зикр кард ки 10 ноябри соли 2020 ҷумҳурии тоҷикистон раёсат дар созмони ҳамкории шанхайро аз федератсияи Россия қабул кард. раёсати кишвар ба 20-солагии таъсис ёфтани созмон рост меояд. ҷумҳурии тоҷикистон ки яке аз давлатҳои таъсисдиҳанда ва иштирокчии фаъоли созмони ҳамкории шанхай мебошад, дар шӯрои сарони давлатҳо солҳои 2008 ва 2014 ва шӯрои сарони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай солҳои 2006, 2010, 2018 раёсатро ба уҳда дошт. созмони ҳамкории шанхай имрӯз дар сохтори муносибатҳои байналмилалӣ яке аз сутунҳои устувори баҳри пешрафти ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ ҳисобида мешавад. созмони ҳамкории шанхай ин пайрав ба ҳамон панҷгонаи шанхай мебошад ки соли 1996 дар шанхай ҷумҳурии мардумии чин таъсис ёфт ва ҳамин тариқ соли 2001 боз дар ҳамон шанхай ҷумҳурии мардумии чин ин созмон панҷгона табдил ба созмони ҳамкории шанхай. басо рамзист ки имсол ин ҳамоиш ин раёсат ба ҷумҳурии тоҷикистон яъне дар 20-солагиаш дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мешавад. соли 2000 вақте ки ҳамоиши сарони давлатҳои панҷгонаи шанхай дар шаҳри душанбе баргузор мегашт, маҳз табдили ин панҷгона ба созмони ҳамкории шанхай ҳамин идея дар шаҳри душанбе
ба вуҷуд омад. раёсати ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони ҳамкории шанхай мувофиқ ба санадҳои асосии созмон амалӣ карда шуда ба татбиқи пайдарпайи шартномаҳои байналмилалӣ, қарорҳо ва ҳуҷҷатҳои барномавии қабулшуда ва мувофиқаҳои ниҳоии ҷаласаҳои шӯрои сарони давлатҳо ва шӯрои сарони ҳукуматҳо, сарвазирони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай бо мақсади рушди ба тадриҷи созмон дард шудаанд равона гардидааст. имрӯз дар созмони ҳамкории шанхай 8 кишвари ҷаҳон аъзо мебошанд, аз ҷумла ҷумҳурии ҳиндустон, ҷумҳурии исломии покистон, ҷумҳурии мардумии чин, федератсияи Россия, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии Узбекистон ва албатта ҷумҳурии Тоҷикистон узви доимии ин созмон мебошанд. Ин кишварҳои аъзо дар таъмини сулҳу субот, дар оромии минтақавӣ саҳми бориз доранд, аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон ки таҷрибаи ғании сулҳофариро дар худ соҳиб мебошад. ҳамин тариқ бо талошҳо ва ибтикороти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави фазои созмони ҳамкории Шанхай мубориза бар зидди падидаҳои номатлуби ин давр аз қабили терроризм, экстремизм, сепаратизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, гардиши ғайриқонунии силоҳ ва инчунин муҳоҷирати ғайриқонунӣ доимо мунтазам созмони ҳамкории Шанхай мубориза мебарад. раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай бо усулҳои баробарӣ, давомат, ҳусни тафоҳум ва эҳтироми фикри ҳар давлати узви созмони ҳамкории Шанхай асос ёфтааст. Нуриддини Қурбон, Рустам Каримов, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. тавре қаблан хабар дода будем, дар асоси нақшаи тасдиқнамудаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 19 то 23 апрели соли равон дар гарнизони Хатлон ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ва маҷмӯи машқҳои муштараки амалиётии стратегӣ идома дорад. Дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши таҳиянамудаи ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти Вазорати Мудофиа. дар доираи баргузории силсилаи маҷмӯи машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ ҷузъу томҳои таъиншудаи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистону Россия баъди қабули ишораи ҷангӣ ва бонги хатар тариқи ҳаракати босуръати маршӣ дар вақту соати муайян гардида мавқеъҳои худро дар майдонҳои шартии ҷанг ки машқгоҳҳои ҳарбии Сунбула, Ҳомиён ва ҳарбмайдон муқаррар гардидааст ишғол намуданд ва мавзеъҳои мудофиавиро таҳти назорат қарор дода дар минтақаҳои эҳтимолияти хатар ба амалиёти ҷангӣ шурӯъ карданд. дар доираи ташкилу ба роҳ мондани амалиёти ҷангӣ дар доманакӯҳҳо ва минтақаҳои масъулиятноки сарҳадӣ ки эҳтимолияти таҳдиди хатар ва убури ғайриқонунии марзҳои давлатӣ вуҷуд доранд, дар баландиҳои масофаашон гуногун тавассути чархболҳои ҳарбию нақлиётӣ, десанти фазои тактикӣ ва дигар ҷузъу томҳои таъиноташон махсуси Тоҷикистону Россия тариқи ҷаҳидан ва ба воситаи парашютҳо фуруд оварда шуданд. машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ дар 3 марҳила ҷараён гирифта масоили санҷиши ҳолати омодабошии ҷангии қушунҳои гарнизони Хатлон дар нуқтаҳои ҷойгиршавӣ, ҳамоҳангии сохторҳои қудратии мамлакат зимни доир кардани амалиёти мусаллаҳонаи ҳарбӣ ва идора кардани ҷузъу томҳо ҳангоми таҳдиди хатарҳои воқеӣ марҳилаҳои якум ва дуюми тамринҳои васеъи низомиро дар бар мегирад. дар марҳилаи сеюм тибқи талаботи ишораи ҷангӣ
و نقشه برگزاری جمع آمد مدافعه حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری در هر یک شهر و نواحی حدود ولایت ختلان با نظرداشت شماره اهالی، قوه‌های احتیاطی یا خود شهروندانی در قید کمیسریات‌های حربی بوده، تکنیک‌های خواجگی خلق و دیگر لوازماتی که برای در سطح لازمه تشکیل نمودن این چاره‌بینی مهم نظامی ضرورند در نقطه‌های معین شده جمع‌شوی گرد آورده شدند. این هم به آن خاطر است که در صورت تهدید خطر واقعی به دولت و تا آن زمانی که قوه‌های اساسی مدافعی بر ضد دشمن برون مرزی می جنگند، در این مدت از حساب ذخیره احتیاطی شهروندان وزواد روتها و بتالون ها تشکیل کرده شده، آنها نیز به هیئت قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل کرده می شوند. جریان برگزاری تمام عملیات ساختار و مقاماتی به مشق جلب گردیده و آموزش موضوعهای به آن پیش بینی شده از جانب ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نظارت و اداره کرده می شود. عین حال در میدان شرطی جنگ یا خود مشگاه حرب میدان که طبق مطلب رزمایش نظامی منطقه احتمالات خطرزا به حساب می رود، جزو تامهای تعیین شده تاجیکستان و روسیه برای در سطح بلند جنبست نمودن عنصرهای ضد تروریستی آمادگی همه‌جانبه می گیرند. در نظر است که مرحله نهایی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی با جلب قوه و استفاده چرخبال و هواپیماهای مختلف جنگی، تانک و توپ، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی روز 23 اپریل سال روان در گرنیزان ختلان جنبست و نتیجه گیری کرده می شود. بانک ملی تاجیکستان ҳамарӯза вазъияти бозори дохилии асъорро зери мушоҳидаю таҳлил ва назорати доимӣ қарор дода барои таъмин намудани суботи бозори дохилии асъор ва мӯътадилии қурби пули миллӣ аз воситаю имконият ва захираҳои зарурӣ истифода менамояд. аз ин рӯ бонки миллӣ ба маълумоти тамоми шаҳрвандон хоса шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мерасонад ки ҷиҳати қонеъ намудани талаботи бо асъори хориҷӣ ва таъмин намудани субот дар бозори дохилии асъор мудохилаи асъориро анҷом диҳад. гузориши ҳамкоронамон. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ба танзим даровардани вазъи бозори дохилии асъор тадбирҳои заруриро меандешад. аз ин рӯ бонки миллии тоҷикистон ба маълумоти тамоми шаҳрвандон аз ҷумла шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мерасонад ки ҳамарӯза вазъи бозори дохилии асъорро таҳти назорати доимӣ ва таҳлил қарор дода барои таъмин намудани суботи бозори дохилии асъор ва мӯътадил нигоҳ доштани қурби пули миллии сомонӣ тамоми воситаю имконот ва захираҳои заруриро истифода мебарад. тамоми ташкилотҳои қарзи молиявӣ вазифадор гардиданд ки бо истифода аз тамоми воситаҳо имкониятҳо талаботи муштариёни худро бе ягон маҳдудият бо асъори хориҷӣ таъмин намоянд. тамоми шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ новобаста аз самти фаъолияташон метавонанд барои харидорӣ намудани асъори хориҷӣ ба ташкилотҳои қарзи молиявӣ муроҷиат намоянд. ҳангоми пайдо гардидани арзу шикоятҳо дар самти хариду фурӯши асъори хориҷӣ ё беасос нафурӯхтани асъори нақд ё бо қурби баланд аз қурби барои фурӯш муайян гардида фурӯхтани асъор аз муштариён хоҳиш карда мешавад ки ба телефонҳои боварии ташкилотҳои қарзи молиявӣ ва телефонҳои боварии бонки миллии тоҷикистон ва шӯъбаҳои минтақавии он муроҷиат намоянд. дар навбати худ бонки миллии тоҷикистон шикоятҳои воридшударо бо таври фаврӣ баррасӣ намуда аз натиҷаашон ба муштариён хабар медиҳанд. шаҳрвандони мамлакат имкон доранд ки аз дилхоҳ бонк ё марказҳои хизматрасонии бонкии шаҳру ноҳияҳои кишвар дар самти хариду фурӯши асъори хориҷии нақд аз ҷумла доллари штатҳои муттаҳидаи америка муроҷиат намоянд. ҳангоми пайдо шудани арзу шикоят доир ба сатҳу сифати хизматрасонии бонкӣ аз ҷумла дар самти хариду фурӯши асъори хориҷии нақд муносибати дағалонаи кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҳангоми хизматрасонӣ барои анҷом додани хизматрасонии бонкӣ монеа эҷод намудан ба телефонҳои боварии ташкилотҳои қарзии молиявӣ, телефонҳои боварии бонки миллии тоҷикистон ва шӯъбаҳои минтақавии он аз ҷумла дар шаҳри душанбе 44 615 20 44 615 10 44 631 01 шаҳри хуҷанд
44 630 06 42 44 630 06 65 شهر باختر 44 620 05 53 44 620 05 55 شهر کلوب 625 05 76 625 05 77 ناحیه رشت 610 05 85 شهر خاروخ 44 640 06 04 مراجعت نمایند. عبدالحمید نظیر، بهادر قربانزاده، شهر دوشنبه. اخبار. انجام دادن عملی خیرخانه از جانب صاحبکاران محلی به حکم عنعنه در آمده است. با مقصد در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی، صاحبکاران و استقامت کنندگان محله پختکور ناحیه سینا به تجدید و نوسازی راههای حدودی محله آغاز نمودند. گزارش همکارانمان ادامه بخش این موضوع است. солҳои охир бо ташаббус ва саҳми соҳибкорони ватанӣ корҳои созандагӣ ву бунёдкорӣ дар ҳама шаҳру наҳояҳои мамлакат басо ривоҷ ёфтааст. ба хотири ободу зебо гардонидани роҳҳои ҳудуди маҳаллаи пахтакори ҷамоати деҳоти чимтепаи ноҳияи сино соҳибкорон абдукаримов аббос, ҳақназаров абдуалим, касиров дилшод дар якҷоягӣ бо истиқоматкунандагони маҳалла тасмим гирифтанд ки роҳҳои кӯчаҳоро таъмиру таҷдид ва асфалтпӯш гардонанд. дар заминаи иқдоми пешгирифташудаи соҳибкорон ва истиқоматкунандагон масофаи 212 метр роҳ бо паҳноии 6 метр асфалтпӯш гардонида шуд. оиди нақшаи 30 солагии ҷумҳуриямон бо дастгирии истиқоматкунандагон ва соҳибкорони маҳаллаи пахтакори ноҳияи сино мо тасмим гирифтем ки ҳамин роҳи дар маҳалла бударо мунфарш карда ба истифода диҳем ва дар ояндаам дар нақша дорем ки чандин кӯчаҳое ки дар ин маҳалла аст онҳоро мунфарш карда ба истифода қарор диҳем. барои сифатан аъло гаштани асфалти рехташуда техникаву механизмҳои махсус сафарбар гаштаанд. акнун шодию нишоти аҳолии маҳалла бо мунфарш гардидани роҳҳо зиёд гардида ин пешравиҳо ва вусъати умури ободиҳоро аз самараи сулҳу ваҳдат ва истиқлоли комили давлатӣ меҳисобанд, зеро ҳангоми боридани борону барф рафтуо аз кӯчаи мазкур хеле душвор мегардидааст. мардум инҷа медонанд ки пештар инҷа роҳҳош вайрон буд, корнӯшҳоям буданд, мегаштанд бо як азоб ҳамин ронандаҳо. роҳи ҳаминҷа мунфарш гардида истодааст ва ин ҳам бошад барои некуаҳолии ҳамин мардуми кӯча равона гардидааст. масъулин идома додани таъмиру таҷдиди роҳҳои маҳалларо дар оянда низ ба нақша гирифтанд ва амали мазкурро ҷиҳати рушду нумӯи маҳалла ва истиқбол аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ки он моҳи сентябри соли 2021 фаро мерасад муносиб медонанд. фирдавси ҳайдаралӣ, мақсади мақсад, ахбор. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов бунёду навсозии 440 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ки идомаи сохтмони бинои шуъбаи маориф ва дигар иншооти нотамоми муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия амри зарурӣ мебошад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар доираи омодагиҳо ба ҷашни бузурги миллӣ бунёду навсозии 440 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои бунёдкорӣ бо татбиқи лоиҳаҳо бо равона намудани маблағҳои буҷети мутамарказ, буҷети маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорону аҳолӣ вусъат ёфтанд. то ин давра дар ноҳия 315 иншоот бунёду навсозӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. тадбирҳои созандагию ободонӣ ба рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ замина гузошта ба маркази ноҳия ва деҳаҳои ҷамоати деҳоти ноҳия ҳусну намуди зебо мебахшанд. сохтмону таъмири биноию иншоот, майдону кӯчаю хиёбонҳо, маҳаллаҳо ҳамаи самту соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳаёти ҷомеаро фарогир буда ба сокинон шароити арзандаи кору рӯзгор, ҷойҳои корӣ фароҳам оварда мешаванд. фаъолияти биноию иншооти бунёду навсозӣ гардида ба буҷети давлатӣ ба аҳолӣ сарчашмаи даромаднокӣ мебошанд. дар нақша чорабиниҳои корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни фархундаи миллӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ, хусусан соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, бунёду навсозии муҷаҳҳазгардонии наздик 40 иншооти соҳа ба нақша гирифта шуда буд. солҳои 2018, 2019, 2020 ва ин давраи соли 2021 қисми бештари ҳаҷми корҳои сохтмону таъмир, ободонӣ, муҷаҳҳазгардонии иншооти соҳаи маориф иҷро гардидаанд. дар баробари ин ҳалли масъалаи идома бахшидани сохтмони ду иншооти соҳаи маориф
برای تحکیم پایه‌های مادی تکنیکی مهیا نمودن شرایط کاری کارمندان ساحه و تحصیلی خوانندگان امکان می‌دهد. ساختمان بینای شعبه معارف ناحیه سال 2016 با اقدام و حشر دسته‌جمعی کارمندان ساحه معارف دیگر اداره مؤسسه‌های ناحیه جباررسولوف آغاز گردیده من بعد بهر طبق لایحه در سطح و صفت بلند ساختن بنا به نقشه ساختمان‌های جشنی وارد کرده شده است و روانه نمودن 3.2 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. سال 2019 ساختمان ادامه یافته ولی در سال 2020 کارها طبق جدول جریان نگرفتند. ساختمان شعبه معارفی ناحیه در سال 2016 با طریق حشر آغاز کرده شده بود. سال 2019 با توازن وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان گذرانیده شده. به نقشه 30 سالگی وارد شده بوده. روزهای نزدیکی ساختمان بنا آغاز می‌گردد. از شعبه معارف ناحیه جباررسولوف اطلاع دادند که برای ساختمان بینای شعبه معارف ناحیه بهر جلب مؤسسه ساختمانی از نو تندر اعلان گردیده مسئله مبلغ گذاری ساختمان حل می شود. ادامه بخشیدن کارهای ساختمانی و به استفاده داده شدن بینای شعبه معارف برای 40 نفر کارمندان شعبه کارمندان و فعالیت یک چند مرکزهای شعبه معارف ناحیه شرایط‌های ارزنده فراهم می‌آورد. حالا کارمندان شعبه معارف در اجاره در بینای کونه جماعت غولکنده جاگیر هستند. ساختمان بینای شعبه معارف انجام یابد. اینجا مرکز دریافت و رشد استعدادها، مرکز تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، کتابخانه، قرائتخانه جاگیر شده فعالیتش میبرد آنجا. همچنین اطلاع دادند که مبلغ گذاری به ادامه ساختمان بینای علاوگی مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 8 دهه قرغانچه نیز حل می شود. ساختمان بینای علاوگی مکتب این دهه نزدیک سرحدی با در نظر داشت طلبات افزاینده به جای نشست با زیاد شدن شماره اهالی خوانندگان سینی مکتبی برای 420 خواننده ساخته باید شود و ادامه ساختمان امری ضروری است. در ناحیه با اقدام‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی صاحبکاران و اهالی در سال 2021 بنیاد باز 54 انشاءات به نقشه بنیادکاری‌ها وارد گردیده است. این عمل‌های وطندوستانه شهادت آن است که بینای شعبه معارف، بینای علاوگی مکتب دهه قرغانچه و دیگر انشاءات در ناحیه به افتخار استقبال سزاوار جشن فرخنده دستاویز ارزنده خواهند شد. روزعلی رحمان، دلشاد یوسفی، ناحیه جباررسولوف برای برنامه اخبار. در شهر دوشنبه برای فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل و به طلبات زمان مطابق نمودن دانش اندوزی خوانندگان ساختمان و بنیاد بیناهای خوش‌طرح و زمانوی وسعت می‌یابد. در عین حال کارهای ساختمانی بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 در ناحیه شاه منصور با سرعت ادامه دارد. گزارش محمد علی سفر. برای فراهم آوردن شرایط ارزنده تحصیل و به طلبات زمانی معاصر مطابق نمودن صنفخانه‌های تعلیمی و تأسیس کابینت‌های فنی مجهز با تکنولوژی کامپیوتری تا یک سال آخر ساختمان بینای زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با سرعت ادامه دارد. بینای نوی مؤسسه تعلیمی مذکور 4 آشانه بوده برای 1440 نفر خواننده در دو بسته تعلیم پیش بینی شده است. کارگران و متخصصان همروزه در ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 فعالیتی با ثمر دارند و صفت کارهای انجام شده طبق طلبات موجوده و در سطح ضروری جریان میگیرد. در دایره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در سراسر کشور ساختمان‌های گوناگون با مرام ادامه دارد و از آن جمله در شهر دوشنبه پایتخت عزیزمان قید کردم به مورد است که در ساحه معارفی پایتخت نیز کارهای سازندگی وسعت تازه بخشیده شده است و با قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 18 دکبر سال 2018 تحت رقم 802 بنیاد مؤسسه نوی زمانی مؤسسه تحصیلات میانه رقم 15 به نقشه گرفته شده است. مؤسسه برای 720 نفر خواننده در یک بس ساخته می شود و برای عملی گردانی 20 ساله آموزشی فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی در مؤسسه نوی زمانوی کابینات فنهای دقیق خیلی به طور زیبا ساخته شدند و جواباً به این غمخواری های کلکتیو پداگوژیک مؤسسه با همراهی خوانندگان سطح صفت تعلیم را باز هم
баланд бардонам. синфхонаҳо баъди анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ бо таҷҳизот ва лавозимоти таълимӣ таъмин гардида барои хонандагон шароити мусоид ва ҷавобгӯии талаботи замони муосир фароҳам оварда хоҳад шуд. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 дорои толору майдони варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона ва дигар инфраструктури зарурӣ аст ки дар муҳлати пешбинишуда бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешавад. дар доираи вусъати бесобиқаи корҳои ободониву созандагӣ чунин биноҳои хуштару замонавии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар шаҳри Душанбе авҷу суръати тоза гирифта, имконияти бештареро ҷиҳати баланд гардидани сатҳу сифати таълим ва рушди соҳаи маориф оянда фароҳам хоҳад овард. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 14 декабри соли 2020 таҳти рақами 643 дар бораи сохтмони боғи ҳайвонот дар буриши хиёбонҳои Рудакӣ ва ҳофизи Шерозии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дар масоҳати 13 гектар қитъаи замин ҷудо карда шудааст. шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ метавонанд бо пешниҳоди лоиҳаҳои дахлдор ва ё дар асоси лоиҳаи таҳия гардида сохтмони боғи ҳайвонотро ҳамчун моликияти хусусӣ бунёд намоянд. иқдоми мазкур аз ҷониби мақомот ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. барои гирифтани маълумоти муфассал ба телефонҳои 221 94 38 221 27 19 занг занед. дар ноҳияи Рашт бо мақсади такмили инфраструктури таълимӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ҳамин замина дар деҳаи ҳоити ноҳияи Рашт сохтмони мактаби дуошёна идома дошта, иншоот барои 600 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. гузориши Идигули Маҳмуд. сохтмони бинои муассисаи таълимии дуошона дар маркази ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт дар раванди ҳамкориҳои шарикони сармоягузор ба ифтихори ҷашни мубораки 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам беҳтар шудани шароити таҳсили хонандагони деҳоти дурдаст бунёд шуда истодааст. бо мақсади суръат бахшидани корҳои сохтмонӣ дар бинои муассисаи таълимӣ 14 нафар коргарон ҷалб гардида то ҳамин давраи соли ҷорӣ аз рӯи нақшаи пешбинишуда дар ошонаи якуми бино корҳои бардоштани деворҳои хиштиро анҷом дода истоданд. бинои мазкур аз рӯи лоиҳа иборат аз 10 синфхонаҳои таълимии замонавӣ, кабинетҳои касбомӯзӣ, хобгоҳ, ошхона, толори варзишӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат буда иншоот барои 600 нафар хонанда дар 2 баст барои таълиму тарбияи хонандагон аз оилаҳои ниёзманд ва ятимону бепарасторон пешбинӣ шудааст. бо бунёди бинои муассисаи таълимии деҳаи ҳоид ҳамзамон сохтмони хобгоҳи дуошона бо тамоми шароитҳои зист барои духтарону писарон, кабинетҳои фаннӣ, компютерӣ, дузандагиву қаннотӣ, устохонаҳои таълимӣ барои омӯзиши касбҳои рақобатпазири талаботи бозори меҳнат дар назар дошта шудааст то хонандагон дар оянда соҳиби донишҳои замонавӣ ва касбу ҳунари зарурӣ шуда ба нафъи халқу ватани азизамон содиқона хизмат намоянд. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи ҳисораки ҷамоати деҳотии Ясман соҳибкорони маҳаллӣ як қатор иншооти баландошёнаи замонавӣ аз қабили марказҳои тиҷоратӣ, ошхона ва дигар нуқтаҳои хизматрасониро бунёд намуда истоданд то дар оянда ба мардум хизмат расонида бадин васила даҳҳо нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ шаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. ноҳияи Сангвор бо мавқеи ҷойгиршавиаш аз офатҳои табиӣ осебпазир буда. дар ин ноҳияи дурдаст фаромадани тарма ва сел эҳтимол дорад. бо назардошти ин дар деҳаи шаҳри нави ноҳия бо мақсади дар ҷои бехавф ҷой кардани сокиноне ки аз офатҳои эҳтимолии табиӣ зарар мебинанд, бинои наву замонавӣ ки аз 15 ҳуҷра иборат аст сохта мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода гардидааст. дар расми ифтитоҳи бинои навбунёд намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шарикони рушд ва сокинон иштирок доштанд. бинои нав аз ҳуҷраҳои хоби алоҳида барои модару кӯдак, ҳуҷраи хизматрасонӣ, тиббӣ ва дигар утоқҳои ёрирасон иборат буда бо сифати баланд ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохта шудааст. иншооти нав бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд бунёд гардида барои оилаҳо ва нафароне ки аз офатҳои эҳтимолии табиӣ зарар мебинанд пешбинӣ карда шудааст.
است. در رفت کارهای ساختمانی چند نفر ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین کرده شدند. این اقدام به خاطر آن عملی کرده شده است که نفرانی از آفت طبیعی ضرر دیده سری وقت با جای زیست موقتی به خطر تامین کرده شوند. انشاءات نو در موضع به خطر بنیاد کرده شده دارای امکانات‌های وسیع میباشد. برای در این بنا نگاه داشتن مردم در حالت سرزدن آفت طبیعی همه چاره‌های ضروری اندیشیده شده است. طبق اطلاع ساختمان انشاءات زمانوی سال 2019 شروع گردیده بنا امروز با صفت بلند مورد استفاده برای قرار داده شد. همه حجره‌ها و اتاق‌های یاری رسان بنا با لوازمات ضروری پررا تامین کرده شدند. موافق نقشه در انشاءات مذکور امکان است که در یک وقت 50 نفر شخصانی که زیر خطر آفت طبیعی قرار دارند با جای موقتی زیست تامین کرده شوند. ضمن شناسایی از اتاق‌ها و شرایط فراهم آورده شده به صفت کارها بهای بلند داده شد. مقصد اساسی بنیاد بنا در دهه شهرنو ناحیه سنگوار با منزل موقتی تامین کردن ساکنانی که هنگام سر زدن حالت‌های فوق‌العاده از خطر آفت طبیعی ضرر دیده‌اند به شمار می‌رود. باید ذکر نمود که دوام سال‌های صاحب استقلالی در ناحیه دوردست سنگوار با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان یک زمره انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق ناحیه ساخته مورد استفاده قرار داده شده سطح و صفت زندگی ساکنان به مراتب بهتر گردید. نوریدین قربان، مقصد از ناحیه سنگوار برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بیننده های عزیز، امروز در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی اوید به نتیجه های جلسه کاری دایر به مسئله های همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان در سمت مهاجرت مهنتی نشست مطبوعاتی برگزار گردید. نماینده فدراسیون روسیه به سوال های روزنامه‌نگاران وابسته به روند تنظیم مهاجرت سری وقت به رسمیت دراری بود و باش موقتی شهروندان تاجیکستان خصوصا مهاجران مهنتی را در بر می‌گرفت پاسخ دادند. همچنین در نشست مطبوعاتی دایر به گسترش کارهای فهماندهی جهت به رسمیت دراری حجتگذاری خارجیان مهنتی در فدراسیون روسیه تا 15 ایون سال روان و لایحه یک قطار نقشه‌های مشترک همکاری معلومات داده شد. وابسته به دستاوردهای بینظیر سالهای صاحب استقلالی، تطبیق هدفهای استراتژی و تشبسهای بین المللی تاجیکستان در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش جمهوریوی برگزار گردید. گزارش همکارانمان. آمادگی‌ها و استقبال جشن بزرگ در پیش ایستاده ملت تاجیک 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند ادامه دارد. به خاطر گرامی داشت از دستاوردهای ناتکرار دوران صاحب استقلالی مملکت در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان کنفرانسیای جمهوریوی علمی نظریوی تحت عنوان تحکیم دولتداری ملی تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی برگزار گردید. وارد شدن جمهوری تاجیکستان برای رشد استوار که علاقه از سال 2000 این جانب مردم شریف تاجیکستان با یک ثبات کامل وارد گردیدند، خواجگی خلق مملکت با سرعت رشد کرده ایستاده است. اکادمی تصمیم گرفته است که در دوام سال یک قطار نقشه چهاربینای علمی را به نقشه گرفته ایستاده است که کنفرانسی برگزار گردیده از جمله آنها به حساب می رود. اینچنین استادان دیگر مؤسسه و دانشگاه‌های جمهوری طریق آنلاین به کنفرانسی اعضا شده وابسته به دستاوردهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان معروضه داشتند و به دانشجویان و محققان جوان رسیدن به قدر نعمت‌های ایام صاحب استقلالی تاجیکستان را تلقی نمودند و گذاشتن سهم در پیشرفت و آبادی وطن را از وظیفه‌های اساسی هر یک فرد به آر و ناموس پنداشتند. معروضه‌های ارائه گردیده ماهیت بلند را دارا بودند، زیرا موضوعهای انتخاب گردیده از سالهای درگیری سیاسی، تشکل دولتداری ملی، نقش پرزیدنت مملکت در اعمار دولتداری، به دست آوردن صلح و وحدت و دیگر ثمره‌های صاحب استقلالی قصه می‌کردند. این را به نظر گرفته با باوری می‌توان گفت که آنجایی که صلح و وحدت و استقلال کامل حکم فرمان است، در آنجا بیشک پیشروی است، دستاورد است، موفقیت که تاجیکستان محض همین بایگری را داراست.
برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. غیر چشمدوش پس فرآمدن حرارت هوای چند روزی اخیر کشاورزان را در ولایت ختلون وادار نموده است که پی نگاه داشتن دسترنجشان تدبیرهای علاوگی عملی نمایند. به خاطر نتیجه دلخواه دادن این تدبیرها عالمان و کارشناسان ساحه با کشاورزان واخوری و صحبت‌ها دایر نموده ماهیت مسئله را به طور عملی می‌فهمانند. گزارش از ولایت ختلون. استفاده ثمراناک و مقصدناک هر پارچه زمین کارم برای تامین فراوانی بازار استعمالی مملکت در همه فصلهای سال مساعدت می نماید. این موسم در ناحیه جیهون در میدان 3723 گکتار کشت پیاز گذرانیده شده. در نتیجه رعایت درست کارکرد و اگراتکنیکای پرورش سبزش خوب گرفته روزهای نزدیک در نظر است که به جمع‌آوری آن آغاز بخشند. در حدود جماعت دولت قمسنگیر نگفته نماند که 51 گکتار کشتی کارتوشکا، 287 گکتار گندم است، 1060 گکتار پیاز است، 350 گکتار پالوزی 180 گکتار باغ‌های صادراتی هستند و 48 گکتار لیمون است که از این 48 گکتار هم زمین نزد حولگی و هم خوجگی دهخانی است. سال سال کشاورزان ناحیه جیهون در سمت کشاورزی تجربه بوی اندوخته همان محصولاتی را کشت می‌نمایند که منفعت بخش باشد. دهقانان جماعت دهات قمسنگیر ناحیه با مقصد تامین پورای ساکنان با محصولات بروقتی از جمله پیاز در میدان 1120 گکتار کشت این سبزوات را گذرانیده نیت دارند از هر گکتار آن حاصل فراوان به دست آورند. همچنین در حدود جماعت دهات مذکور دیگر نمود محصولات کشاورزی به مانند پیاز و سیرپیاز، کارتوشکا، غله‌دانگی ها و پالزی کشت گردیده است که نشو و نمای خیلی خوب دارند. سال گذشته در حدود جماعت 950 گکتار کشت پیاز بروقتی بود. از همین مردم بسیار فایده خوب دیدن. این سال همین کشت به 1060 گکتار رسوندند. همچنین دهقانان و کشاورزان صاحب تجربه ناحیه جلال‌الدین بلخی با استفاده از شرایط مساعد در یک سال از یک زمین تا 2-3 حاصل به دست می‌آورند. طی سالهای اخیر با مقصد تامین طلبات بازار با سبزوات تر و تازه در فصلهای زمستان و اولهای بهار میدان گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده را وسیع نموده به این واسطه حجم استحصال محصولات را افزون می‌نمایند. طبق اطلاع بخش کشاورزی این موسم در حدود ناحیه جلال‌الدین بلخی ساکنان در همه بخش‌ها میدان کشت و پرورش سبزوات و دیگر محصولات کشاورزی را در داخل گرمخانه‌ها براه ماندند. همه ساله در داخل گرمخانه‌ها پامیدور، بلغار، قلمپور، بادرینگ کشت پرورش میکنیم و بازارهای ناحیه شهر باختار تامین کرده است. طور دهقانان جماعت دهات فرونزه ناحیه ابراز داشتند بیشتر گرمخانه‌ها در زمین‌های نزد حولگی بنیاد گردیده در آنها مخصوصا پامیدور و بادرینگ، قلمفور، کرم و کبودی‌ها کشت و پرورش می‌گردد که علاقه قسمی از این محصولات به بازارها برآورده شده است. در حدود جماعت دهات فرونزه عین حال موافق نقشه‌ای که از طرف ریاست کشاورزی پیشنهاد شده است ما 65 گکتار کارتوشکا، 60 گکتار پیاز، 45 گکتار سبزی کشت نمودیم. امروز نتیجه کار اهل زحمت ناحیه جلال‌الدین بلخی بر اعلا مشاهده می‌گردد. زیرا ساکنان با انتخاب و عملی کردن راه و اصول‌های درست و منفعت‌آور کشت و پرورش زراعت‌ها بخش و سبزوات بروقتی در گرمخانه برابر تامین احتیاجات خود، فراوانی بازار و در مجموع تامین امنیت غذاخوری کشور سهمگذاری کرده با به دست آوردن فایده صاف سال از سال سطح نیکوحالی خویش را بهتر می‌نمایند. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار. در ناحیه میر سعید علی حمدانی امسال موافق نقشه باید در میدان 5950 گکتار کشت چگید گذرانده شود. تا امروز در خوجگی‌های ناحیه در میدان زیاده از 4000 گکتار کشت گذرانده شده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه میر سعید علی حمدانی برای رشد ساحه پختکاری و تامین کشاورزان با تخم خوشصفت چگید عین زمان دو خوجگی تخم پروری عمل می‌کند. در جماعت دهات توردیف ناحیه فعالیت کاپراتیو 3 ساله سیاد 2010 ماز به این سم روانه گردیده. در این خوجگی در همکاری با متخصصان ساحه سال سوم است که چگید نوی فلش کشت و پرورش کرده می شود. سال گذشته اهل زحمت از این نوی چگید 22 تن تخم استحصال نمودند. امسال باشد کشاورزان اقدام گرفتند که استحصال این نوی تخمی را زیاد و اون رو هرچی بیشتر به دیگر خوجگی‌های نوعیت دسترس نمایند. میدان عمومی خوجگی تخم پروری ما 57 گکتار می باشد.
ҳамасола мо дар майдони 50 гектараш кишти пахта мегзаронем. барои тухми истеҳсол кардан пахтаи нави флешро кишт мекунем то 30-35 сантиметр ҳосил ба даст гирифтан мумкинаем нави пахта. дар кооперативи истеҳсолии Саёд 2010 маъракаи кишти чигит дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар хоҷагии мазкур барои истеҳсоли тухмии хушсифат дар асоси тавсияи олимону мутахассисони соҳа шудгор, кишт, коркарду ғизодиҳӣ ва умуман парвариши пахта пурра мувофиқ қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ монда мешавад. мавсими баҳори имсола барои вусъати маъракаи кишт хеле мусоид омад. бо истифода аз ин шароит имрӯзҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия барои оқилонаву самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини кӯрами обӣ кишти зироатҳои кишоварзӣ бо маром идома дошта аллакай дурнамои кишти полезӣ, сабзавот ва ғалладонагиҳо бар зиёд иҷро гардидааст. то имрӯз аллакай дар майдони зиёда аз 11400 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронда шудааст ки ин иҷрои дурнаморо 86% таъмин менамояд. зироати асосии кишоварзӣ дар ноҳия ин ғалладонагиҳо ва пахта ба ҳисоб меравад. то имрӯз кишоварзони ноҳия дар майдони 5144 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронданд ки ин иҷрои дурнаморо 100% таъмин менамояд. кишти пахта бошад то имрӯз 4300 гектар гузаронда шудааст ки ин баробари 72% мебошад ва кишоварзон ният доранд ки имсол дар майдони 5950 гектар кишти пунбадона гузаронанд ки нисбати соли гузашта 86 гектар зиёд мебошад. аз майдони беш аз 4000 гектар кишти чигит дар бештари хоҷагиҳо аллакай аз ҳисоби кишти саривақтӣ пунбадона пурра дар ҳолати сабзишу нашунамо қарор дорад. кишоварзони ноҳия барои замина гузоштан ба ҳосили фаровон, пешрафти вазъи иқтисодӣ ва афзун намудани истеҳсоли ашёи хоми саноатӣ имсол низ иқдом гирифтанд ки парвариши пахтаро дар асоси тадбирҳои агротехникӣ ба роҳ монда дурнамои истеҳсолиро бар зиёд таъмин намоянд. кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тибқи нақша беш аз 40 километр заҳбуру заҳкашҳоро тоза карда мавсими нави обёриро оғоз бахшиданд. дар ҳамин замина барои таъмини оби полезӣ бо 1700 хоҷагии деҳқонӣ шартномаҳои хизматрасонӣ баста шудааст. гузориши абдурозиқи азиз аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ. имконоти обрасонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ беҳтар арзёбӣ мешавад. немон усмонов як саҳмдори замин дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо фурсати муносиби оби фаровон дар замини ихтиёр дошта картошка, лобиё ва карам корида ба тавлиди маҳсулоти бештар эътимод дорад. махсусан дар соли равон бо кӯмаки сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз пардохти ягонаи замин озод шуданашонро омили ҳавасмандӣ дар истеҳсоли сабзавот маънидод мекунад. зиёда 1 гектар замин картошка киш кардем. ҳосилнокӣ нашунамош хуб аст. аз об танқисӣ намекашем, об ҳама вақт ҳаст. воқеан ҳам рушди кишоварзӣ аз таъминоти бо низоми оби полезӣ марбутӣ дорад. кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тамоми хоҷагиҳои деҳқониро тибқи шартнома бо оби ҷорӣ таъмин намуда бо ин мақсад иншооти асосии обтаъминкуниро ба мавсими навбатии обёрикунӣ омода намуданд. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо 6 ассотсияи истифодабарандагони об, хоҷагиҳои калони алоҳида ва хоҷагии калони моҳипарварии моҳии хушкзод шартномаи обтаъминкунӣ бастааст ки зиёда аз 15400 гектарро ташкил мекунад. айни замон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳот бо тариқи нақша оби полезӣ таъмин карда шудааст. мо ҳозир дар нуқтаи обтақсимкунии рақами 47 қарор дорем ки аз ин зиёда ба 13500 гектар заминҳо об тақсим мешавад дар 5 ҷамоати деҳоти ноҳия ва айни замон иншоот барои тақсимоти об пурра тайёр аст. дар мавсими чорабиниҳои тирамоҳии зимистона барои соли 2020 соли 2021 зиёда аз 42 километр заҳбуру заҳкашҳо тоза карда шуданд. ҳама деҳоти пахтакори ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ тавассути шохоби дарёи вахш обёрӣ гардида бештар аз 80% заминҳои кишшаванда аз оби худҷорӣ истифода мекунанд. имконоти навбатӣ дар дастрасӣ бо оби полезӣ нисбат ба соли гузашта қиёспазир аст. ҳамин аст ки кишоварзон пахта, полезӣ ва дигар сабзавоти кишшударо об дода ба ҳосилнокӣ минбаъдаи онҳо эътимоди зиёд доранд. дар ҳамин замина мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди ноҳияро пурра тоза карда барои баланд шудани ҳосилнокии замина фароҳам меоранд. дар 4 деҳоти ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ техникаҳои муқтадир ва механизми соҳавӣ фаъолият карда маҳз бо ҳамин васила дар беҳтар гардидани вазъи мелиоративӣ мусоидат мекунанд.
идомаи ахбор. Дар ноҳияи Хуросон бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатии беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ, беҳтарин суханвар ва беҳтарин хизматрасон доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. мақсад аз баргузории озмуни мазкур барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва масъулияти кормандони шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, котиб ва коргузории ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, истифодаи техникаи муосири электронӣ, гузаштан ба низоми ягонаи электронии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, риояи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳамчунин тарғибот, одоби муошират, беҳдошти худидоракунӣ, мустақилият ва ороишоти шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот буда барои таъмин ва ҳимояи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. дар ин озмун ҳамаи шуъба ва бахшҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, масъулони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ширкат меварзанд. мушоҳидаҳо аз рафти озмун нишон дод ки кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Хуросон дар ҳамбастагӣ бо масъулини ҷамоатҳо ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия озмуни ҷумҳуриявии фарҳангию маърифатии беҳтарин мудир, беҳтарин котиби ҷамоат, беҳтарин ҳусни хат, беҳтарин бойгонӣ, беҳтарин суханвар ва беҳтарин хизматрасонро дар як сатҳи баланди маърифативу фарҳангӣ доир намуданд. дар ин озмун аз тарафи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба 6 ҷуфт навхонадорон дар вазъияти тантанавии шаҳодатномаи ақди никоҳ, ҳамчунин ба 7 нафар кӯдакони навзод шаҳодатномаи таваллуд тақдим карда шуд. зикр бояд намуд ки тибқи низомномаи озмун аъзоёни ҳакамон аз фаъолияти кории бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Хуросон дидан намуданд. яке аз шартҳои озмун ки ин беҳтарин бойгонӣ маҳсуб меёбад, аъзоёни ҳакамон аз он дидан намуда ба фаъолият ва сабту дараҷаи ҳолатҳои ба қайдгирии давлатии кормандони бахш баҳои баланд доданд. ҳадаф аз баргузории ин озмун баланд бардоштани малакаву маҳорати кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва котибони ҷамоати шаҳраку деҳот мебошад ва фикр мекунам ки масъулини мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Хуросон ва ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Хуросон барои баргузории ин озмун ва дар сатҳи баланд гузарондани низомномаи озмуни мазкур кӯшиш ба харҷ дода тавонистанд аз тарафи аъзои ҳакамон баҳои сазовор гиранд. қайд гардид ки соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ роҳи нави инкишофи кишвар гардида шароити муосирро барои рушди фаъолияти мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба амал овард. ҳамзамон суннатҳои миллӣ ба эътибор гирифтани расму оинҳои асрҳо ташаккулёфтаи аҷдодӣ аз қабили насабгузорӣ, муқаррар намудани синни никоҳӣ бо назардошти ахлоқ ва маънавиёт, бартараф сохтани монеаҳои никоҳ дар сиёсати оиладорӣ мавқеи муҳим пайдо намуданд. дар ин чорабинӣ аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба якчанд оилаҳои намунавӣ барои фаъолияти пурсамар дар таълиму тарбияи фарзанд ва саҳм гузоштан дар пешрафти ҷомеаи соҳибистиқлоламон бо сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. 22 апрел рӯзи ҷаҳонии паркҳои миллӣ. рӯзи ҷаҳонии паркҳои миллӣ ҷомеаро барои дастгирии ҳудудҳои табиӣ, махсус муҳофизатшаванда ва муттаҳидӣ дар ин самт даъват мекунад. дар ҳамин замина бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. роҳпаймоии рӯзи паркҳо як амалиёти байналмилалии миқёсан васеъ мебошад ки ҳамасола дар моҳи апрел гузаронида мешавад ва тамоми ҷомеаро барои дастгирии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда муттаҳид месозад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳпаймоии рӯзи паркҳо аз ҷониби муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда бо дастгирии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. ҳадафи асосии чорабинӣ ин ҷалби диққати мақомоти давлатӣ, ташкилоти тиҷоратӣ ва шаҳрвандон ба мушкилоти ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда расонидани кӯмаки воқеии амалӣ дар ҳифз ва рушди онҳо мебошад. ин роҳпаймоӣ имкон медиҳад ки таваҷҷӯҳи ҷомеа ва насли наврас ба аҳамияти ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ва ташкилотҳои ҷойдошта дар фаъолияти онҳо ҷалб карда мешавад. пеш аз ҳама роҳпаймоии рӯзи паркҳо ба ҳама имконият медиҳад ки мамнӯъгоҳ ва паркҳои миллиро ҳамчун як ҷузъи беназири мероси миллии табии кишвари худ кашф намоянд.
حدود پارک‌های ملی جمهوری تاجیکستان در مجموع زیاده از 2,800,000 گکتار را در بر گرفته در آن یک قطار حیوانات نادر به سر میبرند. مسئولین ابراز داشتند که قید کردن این روز به همه امکانیت میدهد که ممنوعگاه‌ها و پارک‌های ملی را همچون یک جزء بی‌نظیر میراث ملی طبیعی کشور خود کشف کنند و با عمل‌های مشخص خود در حفظ و رشد آنها سهم بی‌واسطه خود را گذارند. ممنوعگاه‌ها و پارک‌های ملی افتخار و خزینه ثروت‌های طبیعی جمهوری تاجیکستان میباشند. در این روز کارمندان ممنوعگاه‌ها و پارک‌های ملی درباره فعالیت حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده و اهمیت آنها در حفظ طبیعت و عالم حیوانات و نباتات نادر معلومات دادند. بیننده های عزیز، این بودن خبر گزارش‌هایی که تا این ساعت دست ما رسیدن، آنها را پیشنهاد شما نمودیم. خیر، سلامت باشید.